tiene gotura stress mo na nuri kana. Mente ngukwaka. Ngorwa na tore nzega. Ayabona akira litukone bene no bacheke. Ngiga koreta. Ende ngyote. Kwa mpole. Metera stita mungu atamete pakanga zinki njugo tamera. Ndikuwa tamera teli dingo ko mera na yale. Omago tamuma wontika ngapo. Ndai tuko kwanira mangana yukarua asende. Nkieke one kina bataya dinga ki. Uko kande ngundi omuganga. Uchukwera zo kwera. Yes. By the way, koji kurudi tukuri yonti tinara. Oche nabo geteke mampi. Baka kwera nde alisina bataya tubo kisero. Onko di mili yake mara. Nonko sai. Mushuru metarato. Ito iwale yani como. Asende. Chole jindo baba tu no me te to konya ne yanto kurunga ki ato kita ichiata I told you nende tindi koiro ato kita toka that's none of my business ngina ya ko ambere ko age mete ento konya na mete ne onchukana muka goja onchukana ne muka guru juko buki ke ma kuri ko mundo ne oso na ro sire baba kwa mu were rande ina o to mete o Ote me waka airport ya ndonsi yo kwaro no ya ndonsi nagina wape ngina to yana ko beste ri yo na kimo nori ga kundi yo kwata mo eni net ko mano stuira na rure kani ni ke kwebe kwebe Nasiri wake sabu ntiri paka rugura na rengoros. Endo already na ros. Okorosa. Tuwe buatara neti ose. Aye. Nkyo korosa, nga kyo kweba iswezi kwa baba kwa kile. Rimanyeti. Karanga pesa ngene. Nkwe minche. Runa ngwa kwa nani? Nata karanga pesa yemi. Mutombu jo. Wono kukosabe minero konde yobo mutone. Kula sene kuri yo mwana no mutombu jo. Wono kwale nzitimba. Nkwe minche, mchu. Nkwe mi wana kwa muna. Ikona kyote neze para ko sa. Okuma no tika beti nyomba ra ko boti chibesa ko jawu sama chibesa. Ikina kyole para. Ai. Tiago kora baba ngono yude. Takonda. Takonda. Ono kyora kole. Bueno, pero cuando Olingo sibale. Olingo nyara mbago. Ko sibale. Ona hona gete no dira ko sibale na hona gete. Ali ko chagatinde te. Na minyoka baka na mo rusie bikoro to na mo sabusi. Na mo sibi. Na mo sikete yani maskani aron ni moeta aron tari kuendere. Baka linda kagweme taro ime mbure kama chikumo ito. Nkarua sena aringe. Kale ko mnyaga mo nyora mo kwini. Kale ko mo. Kama bere kabaka nyomba. Ona nyere ta mangana nse ga ko. Kari ko yo. So, ekaron kuria rais, ekaron ko mo experience ni mo tayo nga angkeri gana. Ekera uchaka ko ndama. Tati sitabra leze mo toyo. Taru chima yangu mo kolera. Nchokonya tingi yo mwae. Ona ukeminjira ni ona. Kwenye tingi mwae. Je ndo inde bo musani onege tabo. Ndo kwa nege to go chondo serie su ko bazu bane na sele ta. Ona go basukwa tambe kuru abu au koriye ke nyori yonsi atako nyara bakacha. Ningi gwete ngondi yari. Koriye sa. Ningi gwete ngondi yari. Patinta ite kora motesa. Ona na. Tete kora motesa ara munyana kiyo. Tari kutaka ko sero monto. Tari ko mo wasu. Na mane mla ngo nte ya na to nyara ka eta ya wa kwe. So no tanya ko bueno. Bueno, por ese dice. So, como nkwano lyanko mokae tai. Mokae tai yo. Mokae ga kute nangire ste story yo. Como nyore te wa. Agatenga mokae ga kuta chite kuibura. Engaike patiembe swatu ya asio. Aigo bona no le kari ke situation na mo nyorete bana kana chito etangani tarengiga. Nembo no chakire kuno. Mungwano uri gare ngomoke. Ona muri ko le mwara gara ko le turko muru gara yen.
So none nyumba ngete ne ya murumu abosire abu no manyete ndakubona umwana abone so manyete so waje ko gatiya kuri iki nuro cyara mulembe no ro go si okwire namenyera bana binonka bose kanse ano iboyi nabatende murene na irega yonsi aibango chore beke nyumba no ko ralente bantu nibo batibone shida sere anko na bere inkorre bintu bitazo mubane tima tinga echi sauti kile chiko na gonjana sauti kile chiko gonjana sana sauti kile ngwete ekile kile kagere kile tangani tumno katili yanke yawe na vitangani sauti kile chiko gonjana kurumete na asimegete kana kitabu sauti chikanyobera na sengo mwana one kai kare kuminga kwani si sauti sine chia sio kuwa na moro yoko na matao to sakweba kwasimura kabere chibese zinde Tiango te to gatimbo atibese. My friend inje no muntu ndagwa kenende ngwakana. bese kyobwato muntu mutaka beremi Na tige kebeti nyumba. kwa dige di nyumba gotegine kyogona wetana na gosaba bantu chibese ngango konyi Kono kwanza embesa kyobote shwali. Tiango te kiro muntu nabwate mitando ya yagwetera. Emitsando yao nunye manyete ne yani ninye manyete ndita yore mechano kyogwetera umuntu wanta kuchandika ninje My friend none tajiri na bege fungo kira mubora chuo sabe sindani umutaka. Gote ko butoke sinda kutoke ke fungo arunde ko mutaka go sabe sindani aso nerego. So kerongo go sabe mi ubwato munu mwasu suwena koyo gotero kuri yonda terete moto sungushe kwaza ubwato munu mwasu ugusanuka mangana maya nje baba no tema kondo gatingu kwa nje ndatimia ukarwa sendi yando sisi toka hapa kwa nonye moto go sababa konyi ago sabane chinguru nata karwa no to kole mas mende ngoro wanatori karwa sendi okay karwa chandega karwa sendi diya baisi bakwemi telinje joro mwako monene sana sabi miga no ntono katumani ontogol kutwera mato moto muri karavera kanyerera ngemi no ngana yemi nonyo kari kubyere sabuni twasibiri cyanga goseke betu twatsere ciyo anga gosoma uri musata kwemi musacho ningo somaka ngo someraga karasa kari sawa I remember inchieto kwa hindi manduna asimegete gatikabere asto asemete kurwa site nari nkari kuyiburi na ikiri ngankari kurigire na kuri kubite to kwa nemete ndore mete na kire ari kuri sauti cyaro cyane sauti yo mukungu sauti yo mukungu sengu mwana none inki gwachandikira senge kero inki kyao ninki wewe haja kwa nako lende kwa nako lende tende sauti lende akondena ne tuki ndo sero bina sengu mwana none gona ucha no gachandikete kono nkungo krawe kune kakale n'ichingo bakiye to kasabo cyandika none ayusha mwana nabere ni sauti ya mama kale ngakuyigwe nanyigure rimo ege tekina kikengo sate bakabone yande yana kiyako yarandukire barimo anku yandukite barimo because ye sauti no monto monore ya to kunyara kumene nto kwa nyo kubate kemane ya nani nge experience e sauti getentan kwa sumodwa oh stroke denga getiba rutinda abuya no no yo ndara ba bonu kire yo akiye to ngoro ore de kiye
Sura chile simbi mante tokoro sinoko. Nindo chibes. Sawa. Tingo lusireni. Nimbo atrete sinamba mutu. Essa é enorme. Que ouro daqui.